Mucine Mutindwa ni bataririte kuma kwa biashara kagitene kathigunku ya mwaka jumweru bakiaire biashara mwanya mwanya nibagwetete ngugi kwithirwete bui buria barerigirite bakiuga ni baringikite bonene. Tariki 1 Januari mwaka 2026 akari mwanya mwanya kuma Mutindwa ya Kangangi ibagwiriritwe ntuku eje itubwithite ndiunga yetu muciyo ya Mutindwa konora akari bagwirirwe ntuku eje na ara tutirimanira nduka inyingi muno ciingi kiria biashara pamo batwaranirite abo thokone ya Gakoromone ibagwite gutina mbesa na antu batina mbesa cia kugura into yetu ambeta wasana limweti na kuringana na uria biashara ntuku ya naru endigaritie gutina mbesa into atokumbira na antu bate kuona mbesa kugura munde ne byungu aka into bigwe kuthokera nao no ntu bakwithirwa mbesa utikiyo ko inkuromba thirika thera kuche thiombo tuzethia itutethie tuone kethira mbesa ikoneka no ntu ki mwana icio akagoinda kakurira wonde tombeta wa ndole sinkava ndina nduka ja stage ikona uchumi iko chini juu watu hata hakuna pesa wako nayo, uchumi iko chini. Bangi bakioneka kuania aciari bo ibangocokia nabo cukuru nibuo nturu ari gutina customer baingi ya ntuku ingi cia kawaida umenye Januari gukinya ana ibacokete cukuru otherwise antu nandi batikwenda tumira mbeca muno ikio kuona Gakoromone kali ujo itethare kali fry aja kwitha kwina nja mwinene muno ngari acibacana antu aba bacana lakini no ntubwa antu berutha na Januari gukinya ana ibacokete cukuru ikio kuona Gakoromone kaliu na ibarombete thirikari ubailia na mwanya mwaka yo twitete no ntubora mount yetete na mbere kuuma na baraba ingi bateta cukuru na kintu kira gikethirwa kirio mbeca ikethirwa chini lakini president wetu kothaka akaingia jara araugire jawe William Ruto na ntwithingia kothaka ingia jara ugire making Meru great batu tukethwa turi antu aega kiri Matatu ibaugite mwaka muthiri utabui mno na kuwa iba kuona mwaka yo ikethia yubui kumane na ritwa baba sokete cukuru na bana babarari bewita misi baba sokete matauni bakiongela kuwa bationgelete ngarama ewita Nairobi na ndi ankwenda kuga uria transport ikari for now itokuona kwina movement anto ibegwiteta last year mantu jatira bui muno especially mweri jwa from September wita unyuma it was hectic but December ituroni antu bagi travel people had traveled so much na itokuona kinyatha ia bachokete so we are expecting kwithirwo kwina ngugi ibaugite okaria stage ya Mutindwa ibo abui na bena werigiro mwaka yo bukethia bubui nkuruki kwina security njega na tutithiritwo twina anything tuomba kuga kwikio gigututatiza stage and this year we expecting kinya kwithirwo kubui nguruki because we have learned from our mistakes and tugeta twitite na mbere na twite bwega Raymond Mwenda Teto cia Meru